Ki officer na kitanat baper jang ka sarkar jela kila kendo bat ki nongmi khmat jang karyat laban dor bar pelun haga steps ni set jan banya selok biang sa shisien khanang ban penti kena baka kam kan yat step no nang ni shakman habakram bat kilat pathai kubor hadien balawai ke jingan lang na kalyang ke joint secretary jang katanat tourism kong RM korba kalau ang ba ke jingan lang ha ke ni kesngi kala long sngo hun hadien babaro kila yo ya ke jingshai kala penshai ru habaya day bat ke isu jang ka kumbadan ki baut halor ke te ke benta ha ke jo kapor kala ong ru baya ka kampo yeng jang ke snong kim dani e ban ong bat ong ba ke day ka kampo yeng jang ki ban pen bet hi hapo Nakalyang u President jang karyat labando parpelun ba Loster Sansun ula ong ba kimdan kanu kecing persya ya ketika projek kila pensyai ru ba nang ni syakmat kam dan syu kanu kecing pom tieng nang ni syakmat ha kejukopo nakalyang u JP Singh Resident Manager Project Head jang ka company ba pentrei ula ong ba kathong ba kitrei kalong ban pet ba kan kta ya kamaryang ka badai kamat ka baki trai snong ki kwa hadien kani nakalyang kinong yalam karyat laban ringkat bat ki officer lalet ru ban jurip ya ki benta besajrong jong ka dei ka project tang haki station ban penyang ya ki tower kidan reu teli ki tower arteli ki long hang ni apa but south teli ki long kam shaneng yakini ki south pasan south teli ki dieng ki di tang haki station tang ye ini begini clearance hangnya nangnya iyo ini stretch kandian handrai ngim out the whole thing ke earlier project ka ba project ke DPR ka baningkong ki ong ban namar bakal ka kenjang jong ka kabel ka kalong tang akusan natakadaw out berok khat ki dia handrai ke government kamsha e kata sedem approve itu DPR baningkong ki on revise DPR ke tower ki drong sau meter ka height ki dieng di ar husan te la clear bham dan kam up shi ki dieng ni atang ye ki station nga sung bha ban sung e kata ngim ot ki dieng along that entire stretch of what is the entire line ni say 896 meters nang ni hadu top nang ni hadu top khnam ot ikidim ni ot tang dia ki tower station la ya clear kamdan e kum kata la pensyai de municipal kan ni ka area hang ni ini bro ini stretch ka slope jong ka long kum ta ka ta kom ba ka kam tuat hang ni lada ka wan ka kam ne hang ni la jet e kata hi ka ka batu ke dan girage kita ki long sha wai pat ke area kam ding hang ni Kiong bala ta community ding lala ban phung si di jaka ya ban ta hang di jaka okay so ngila le thungi gini ki ding hapo south west ne West Khasi Hills, West Khasi Hills. Man ka ain kong kumta pil haban tung compensative. Man ya on mar ya tung. Katang ila ada ble. Ndai kidan ki ba balle pili tung syata. Tengi ong yaki la da pi sngo kan mangim la ban tung hang ni mo. Akan ni ka forest kan ni ka la adap ki dia. Ka forest department ka ngim la ban le. Kan ni ka ain ni ka forest department ka him dan jaka ban tung ya pi hang ni. Tela da ki dan ki individual dan ki dan ki community land within kan ni ka right la ban ning suloi ban wan thung ni tu kai ka man jing ni ki chep kam ki ka man ka lang ka jing basically kim hon ya ka jing ya kan hapeng jing ki te hapeng ki shnong te kata te kam de ka kam jong ni na kan yang ka department bangin ya interfere ka kam shnong jong no so therefore mila request ki kin so hala da ki dan kinu internal matter ka bai de ba shnong kin solve ya kata ka shnong jong ki pensyai ngi so tu ya kata ki ngila alam ki daw bagi kitu ki bares ki don ki issue bi jongki ki balong specific iki aga jing duna ha ko locality jongki no like that tingila phat ya PHE ne ngala kenen ki no mene sho badang ya up ya baro banwan but kila pensyai ba kamdan shu bata issue ha po ki shnong la that resolve kita ki issue ka issue pada bang raise ki shnong pi ta kadan ha shnong jongki POE ki ki pipeline ha shnong jongki sngo ba ban kit kiala lagi shnong kit kia habadan kanu galikit pentip ka department concern kena bangan seal of itu mio ibo ni jaka man lagi shnong begini kay ki kata kam dei
ban aptang ikut task force ban rei tam rei nalian di snow kinong snow lada don kano ru snow ba ban phone ya ki task force lekin pentip ni ko kinong snow ngi di ban sim jeng pas le mne ban tang sarkar ban le everything mo ka tang ni kinong snow ngi di ban nong ki ban ba le lang ngi jeng halang jang baro de request ban ka pon sim ni ka lat ban request kinong snow baro hal man laki dong mde tang harai laban ha shwe ru bakin snow ba ban pe lada di ko hang ni hang tai ya tu ya ki bade pe ya kata nanti ke municipal area na PHE ya ki outside municipal area bakin wan ban sili kita mila jule tang ya ta menchwa hampa ban batai kum no ban prekam ya no ring ila jule tang ya kata de kebana ban resort em ngam tarai syumin khadian no lada ki dan kam kin so bhaban mane kundo ini nagalang jingi tingim penerbangan dan tingim dan hilang loka jauh jalan dengan dari jauh kesah marba nagalang senang ni gaya kantor ni marba negara lawan lokal untuk dia berutuk perada bersnok gaya menjul gaya rai gaya projek banyak banyak untuk airline ketika airline kedek hak kalau juga rai lawan luar kalau rai makanya kan makanya bicara airline kena tak syuk lagi kita kalau long tak ni dia jadi starting point jadi sih orang kena masuk bang tak kalau harus kamu point kamu kedum don syuk jeung pemding kamu don syuk pemding si pemding orang tak dia orang tak kita kalau pun nangge nangge haban clear kan anu makanya ada social forestry bapek ke forest hangnya kita pemding sapling kita kita nangge bagi ju tentang ni Christmas tree bon ki beara ni ke forest ni kira forestry kita tekan ni social forestry bagi pemding ni semai dia ki bagi thung ni kira cuma stone kira selen ni jaga deka umru ko biang makanya kita kamu dulu jadi kalau jaga ke bawah saat ini map nak kata merbang ni bok jaring kita sini sekting berpersyar okey pergi hari tu kena musyang ya tu asal sini luar kuar lah sekarang siapa yang sedang jadi projek ada Islam Arbuan nilai dan boleh hari cuma Challenges for any ropeway, the main challenge remains the transportation of construction material to the location and construction over there, and also to protect the environment in the largest interest of the local people and the environment as a whole. So being a responsible company, we are taking care that we are meeting all the environmental norms, and we will ensure that nothing happens against the environment and the ecology of the local areas.